Ndagushimiye wowe udahwema kubana natwe uyu muyoboro mugari kugezaho ibyegeranyo. Kugeza iyi saha n'uyu munsi nta kintu isi ihanganye nacyo gikomeye cyane kurenza inzara, ubukungu, izamuka ry'ibiciro bigiye bitandukanye hirya no hino. Naho ibyo bidahagije, nta kintu gishobora kubaho ku isi cyatuma ibihugu bigiye bitandukanye, igihugu nka Amerika tuzi nk'igihangange ku isi n'icy'Ubushinwa, ibihugu byombi bishobora gusinya aya masezerano mu gihe gitoya, nta yindi ngaruka cyangwa indi mpamvu uretse ihirizwa ry'imisoro hagati y'ibihugu byombi. Gusa ntiwakiyumvisha ukuntu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora gufata imyanzuro mu gihe gitoya, Donald Trump na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Aba bagabo uko ari bombi bahanganye izamuka ry'imisoro ndetse n'imibereho y'ubukungu muri rusange. Aka kanya ngiye kukugezaho bimwe mu byaranze iyurira ry'ubukungu cyangwa ry'imisoro bikagira ingaruka zikomeye hagati y'ibihugu byombi, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa, bitewe na politike cyangwa impinduramatwara z'ibihugu byombi. Wowe icyo usabwa ni ukuguma kuri uyu murongo, ubundi nkabikubwira byombi intangiriro n'amaherezo yabyo, yaba uko byatangiye kugeza n'aya masaha uyu munota tuvugana. Wowe uri kunyumva aribwo bwa mbere, icyo usabwa ni ugukora subscribe, nawe dusanzwe tubana ugakanda kwako kazogera kugira ngo tujye tubana buri munsi, ubona amakuru agiye atandukanye, ibyegeranyo utaruzi, uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo Daily Media. Nk'uko twabigarutseho, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaje impamvu zitandukanye zatumye yishyura imisoro mike cyangwa ntiyishyurwe mu myaka imwe n'imwe. Dore zimwe mu mpamvu nyamukuru zatumye habaho aya makimbirane ku mpande zombi. Perezida Donald Trump yavuze ko yakoresheje amategeko y'imisoro mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo agabanye imisoro yishyura. Uyu mugabo yavuze ibyerekana ubuhanga bwe mu bucuruzi no gukoresha amategeko mu nyungu ze. Ibi byagaragaye cyane ubwo hatangizwaga ko mu mwaka w'ibihumbi 2016 n'uwa 2017 yishyuye imisoro ingana n'amadolari 700 gusa. Mu mwaka w'igihumbi 1995 Perezida Trump yatangaje igihombo cya miliyari 916. Ibi byamuhaye uburenganzira bwo kudatanga imisoro ku nyungu no mu myaka yakurikiyeho. Byatumye ashobora kudatanga imisoro mu gihe cy'imyaka irenga 10. Ubwo abaperezida ba Amerika basanzwe batangaza imisoro yabo, Trump we yanze kubikora. Avuga ko ari igenzura rya IRS. Nyuma y'imanza ndende, Kongere ya Amerika yaje kubona imisoro ye igaragaza ko hari imyaka yigeze yishyura imisoro. Imisoro ya Trump yagaragaje ko afite amakonte mu bindi bihugu, harimo n'iyo mu Bushinwa. Ibi byateye impungenge ku bijyanye n'ubucuruzi bwe mpuzamahanga n'ingaruka zabyo mikorere ye nka perezida. Muri rusange, Trump yakoresheje uburyo butandukanye bwemewe n'amategeko kugira ngo agabanye imisoro yishyura. Ariko ibi byateye impaka nyinshi ku bijyanye n'ubutabera, imisoro no ku buryo amategeko y'imisoro akoreshwa n'abakire. Aka kanya icyakuzamo wahita utekereza, wakibaza uti bihagaze ute hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa? Ubu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa harangwa umwuka mubi, yaba mu misoro cyangwa ubucuruzi, bitewe n'icyerekezo cya Donald Trump cyo kongera cyane imisoro ku bicuruzwa by'Ubushinwa. Impamvu y'izamurwa ry'imisoro: mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 Perezida Trump yashyizeho imisoro ku bicuruzwa by'Ubushinwa igera ku 145%, mu rwego rwo kongera inganda z'imbere mu gihugu no kugabanya ubucuruzi bushingiye ku Bushinwa. Ibi byateye impaka ndende ko byagize ingaruka ku bucuruzi mpuzamahanga no ku isoko ry'imbere mu gihugu. Icyo Ubushinwa bwakoze gusubiza, Ubushinwa bwashyizeho imisoro ingana n'125% ku bicuruzwa byaturukaga muri Amerika. Perezida Xi Jinping yagaragaje ko iyi myitwarire ya Amerika ari ubugizi bwa nabi. Yanahamagariye ibindi bihugu gukorana n'Ubushinwa kugira ngo barwanye iki kibazo. Ubushinwa kandi bwatangiye gukorana n'ibihugu byo mu majyepfo y'isi no mu burasirazuba bwa Aziya kugira ngo bigire hamwe uburyo bwo guhangana n'ibi bibazo. Ubushinwa n'ubwo ubukungu bwazamutseho 5.4% mu gihembwe cya mbere cya 2025. Abasesenguzi babona ko iyi misoro mishya ishobora gutuma ubukungu bugabanukaho mu gihe kiri imbere. Muri Amerika ho iyi misoro yateye impinduka zikomeye ku isoko ry'imbere mu gihugu, harimo n'izamuka ry'ibiciro.
igabanuka ry'ishoramari rituruka hanze, impungenge z'izamuka ry'ibiciro ku isoko. Nubwo hari umwuka mubi kandi, Perezida Trump yagaragaje ko yifuza kuganira na Perezida Xi Jinping kugira ngo baganire ku bibazo by'ubucuruzi. Bivuze ko afite icyizere ko ashobora kugera ku masezerano y'ubucuruzi mu gihe gitoya. Ariko avuga ko ari ku Bushinwa ku gutera intambwe ya mbere mu gusaba ibiganiro. Wowe wari uri kunyumva ndagushimiye. Icyo usabwa nanone ni ugukora subscribe, ugakora share na comment, wowe tubanye kuri uyu muyoboro bwa mbere. Nawe dusanganywe ufungura ako kazogera kugira ngo ibyegeranyo cyangwa amakuru azajya aza bwa mbere ari wowe uyabona. Wowe wari unteze amatwi, wakoze ndagushimiye.